25 juta. Aneh bang, aneh. Apaan? 25 juta? Harus pakai kemeja sama sepatu begini? Berangkat pagi, pulang sore? Emang aturan kerja begitu, Tom? Bang, Tom, aneh nungguin empang aja cuma pakai sarung 150 juta per bulan. Udah lama nyikir lagi. Wih, model kayak lo kaos kering aja 150 juta. Ada baju lu, kaos kering sering dikira daging, Bang. Udah bang, aneh aja bang. Kita yakin, Bang? Mau? Ya mau lah, 5 kali gaji aneh tuh bang. Aneh kan pengen maju, masa iya aneh jadi satpam mulu? Yaudah deh, kalau ente beneran mau, ntar aneh ajuin. Emang kerjanya ngapain bang? Gampang kok, ngunyah-ngunyah doang. Wih, ngunyah, makan-makan dong. Iya, ngunyahin kelapa, mesin giling kelapa lagi rusak, no.